Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Irma Susilawati, Sekolah SDN Cibenying 03. Hari ini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda au amara bitaqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasyiyah, nasyiyatin kadibatin khoti'ah. Falyad'u nadiyah, sanad'ud jabariyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.